Михаил Ефимович Николаев Қағалас серігер өктем нехилиегер сетенни 13 күнігер тыынча 930 сәтті сыллаққа күн сирин көрбүтет. Олығы омукпут кескиле, уран қайужору хатар, әркіхи ғалаймақ әреле, әйеға уйгуға жолуғар. Үлені ән арғы соңостон үйеғар толору жоллонуң, үйерегі біліні бағылан, үтүйені бар жоңғыр тарғатың. Сери суд сылларын оғото, орта сәния жекерген үйі суала, қырат дәғіттен ғырақан үліға мұскуллан, жонугар или атақ көмек ехете буола, улап бұта. Миша энники күйенге сыджар улахан кихи буолара, оскулаға үйренер сағыттан білден бар бұта. Кені кыхамнилақтық үйренмите, доғытторун бирге үйренер оғылырын бейтін тула, түмер, энникиге сирдир салаяр, ураты сатабыллақ ете. Жалханнақ тұғуыны сылларға дойдуға оларыта тұту ғарахан кәмбүлі кәбітігер. Михаил Ефимович Николаев қаяда ұстықтартан толлы баққа, бастатан туран жон кығалқатын бұхарар сүді үләне күйе қототып бұта. Делеғада Михаил Ефимович Николаевы Норуот бересі дейіне аңдар қана дейін бүттін жон сәргі ұтықты аттыр бол бұта. Ағам бастан мен кенеттен істебетім. Жете бар жоным, ұтықтабылла бар жоным, ұтықтабылла сахан жоны дейін бастағында тығытам барды. Қандан бірді арайкомдап, комда екірітері инде дем бар, оқ бол, табарыстар дені бітті бір Құранақ табарыстар дем болар еті. Онан ұрат еті барыта, тоқ барыта, хаңарардың, дақалата көрордың, Дөнігітті кәпсетерден, сығана, гіне, жон орта көрхелдер, селдячылар, ғұриян қалларар, тәтірәттірі бар. Олығына да уынан бердім. Олығына түрген маатик, олығынан түрген маатик ұрыйды. Олық қайдай текіне үйір тұта әлі бұтайы бітейді. Мен олық қатағына бап, олыс апарыстическай, пилософскай тыллары ұрыйды. Олығына әтті, дорогие мои земляки, любите, изучайте и гордитесь своей историей. Я убежден, мы поднимемся, возродимся. Қас бидді тылате, точугая ете. Он 20 сентября 1993 год баттағымшты. Дети, отчылырға кені олы хаңа президенттен әрір. Хаңа суверенитет ұлан баран. Эти тоқ бар история батутар дүтті ұриян өспек көрдік болла. Возрождение боллады, возрождение. Тургуру кәмә 10 сыл. Михаил Ефимович Николаев президент әвсыллары. Ақан орғотын, сақа әрін, историятын дағаны, духовынағын дағаны, экономический әттінде тәбәрілі бат. Ол онлық жонлар историяға бейді меккелен ағалар. Народ бүттүйіне мақтанар. Михаил Ефимович эппит тылларын бихеттон билгәңи дере өйдү ханы хиджабыт музыканнары гытта элбәхтик билсиз музыка үрдүкө сколатын гытта себе солохто ден этерете онна оглорго өренәчилерге бен оглоргор курдук сыгыннас ден сүбелирете онна Михаил Ефимович этеринен бастатан туран музыкальный толкую сайыннарыха нада Оттон бу көдүстәк, онна төмүктәк о искусстватын, осколатын кытта ыкса сибәстәк боллади. Михаил Ефимович дерин билитинен, ырагы киеңи көрүтүнен бу проекты олоқтон, эдер көлүнө сайдытыгар олоқ бурбута. Олоқпар Михаил Ефимович күрдүк. Сүзігені гытталтыс бубутун хүндәгін жаланауын. Беге бастығы көсүбүт тыынчы 990 Аллахқа покровсе корат
Koristasuğun ılar örgüdök günüger bu buta. Ondan sargıt ülketiger begi oğular bu istapkaların talep bitti. Bäsmen al jittiren gitare ol bu istapka anı kören oğular öydere süddeğen söbiler bite. Onna mengin ıngıran alan bastıkı sorudan bir bite. Oğular veredir oğuların hüdde aktalarını aktarı bit. En bu oğular ülelerin kötülür kiniyeti belemnedi. Onu min kanlı oğular hüddüller diyen attamın bastıkı hasta seriyeler kinige bir bastıkı tuğun oğuran belemden bir bitim. Ondan da tabii bir şey biz sağlamıda. Kini oğularga hüdde boğum tutun uğrayın ödden kaldı. Tadı zakana bir oğlu bu istapkaların hin arağını toqatutta körüller genen menanten üdünün anından körüller edi. Kini bollana kini sitiyen bu siniyen körün bu oğullar talanların boğumtağılar evet. Müzika bollun, ruhi bollun, sport bollun, talanların sayınlarga indiki tuğun oruqa öbüdyen partın öyüge tutaylar indiki haydinire tokuyduğu hiller kini. Bollan kini hüdden boğumtalar bityen min öbür kalağamdı. Мен Михаил Ефимович аммаңнай оғырдығына тығынша 904 лаққа ити бұ өлуіне береғар әбетін күтті. Ағатын етін күтті сеттіген барат. Халғын сиілдер бәмәқтін бесті қоғыны сеттен. Дәлбі өрі ақпағайы көріңіне қоғыта. İçinde tiyen oqtarmanna tiyen olin ebete hiyete halgerete. Ondan olata bollağına da ağalar ölen baran kalallar, bartan baranlar kalin. 7-6 klastan zamanla beleri töttörü kalarlar. Mağnay uvaya kalar, ondan mişon uvayın batıhan kalar. Ondan mişa varar yüreğin büteren, 11'in büteren, ulağın olatlar bolarlar. Manollar onlar komsomollar, komsomolska öleğe, opsayınan molodyoşları kıttana aktivine dikildir. Keyi karağar bırağırlar oğulur ete. Bili saydılarından dağına kora da olur bu. Onun bu bilgin ötebine Mikhail Ефимович üçüge tuğakta ete. Onu donlar araha bilbet aktara bolu horoktar diyanıvın. Ol bollağına tuğaktur. Komsomolları kıtta hılcan anı ıllır ırıhıt. Çıvay bağayı kolasta ırıhıt. Migin bollağına kaydağarı eciyin kurdu hanirete. Min tüyer sılkınetten ağa bollağımdı. İnnağınan bile kinini min tuğakı öğretiyek bini ürdü öğrektak, kini bin ortada öğrektak. Tüğeki de bollağımdı. Olguna baran hem bilmeye kalan nadatı neten kapsan, hüvelehen kulen öğren kuruk. Yakağın itibariyet deri onu hılcıbıta. Сам Михаил Ефимович вспоминал с теплотой и искренностью свои школьные годы. Он с большой благодарностью и признательностью вспоминал своих учителей Анастасию Яковлевну Александрову, Варвару Николаевну Попову, а также директора школы Марианну Евгеньевну Фрейберг. В 2003 году, будучи учителем химии, я была удостоена высокой чести стать стипендиатом премии «Знанием победишь». Как сейчас помню и с волнением, как эту высокую награду я получала из рук самого Михаила Ефимовича в торжественной обстановке в стенах Актемского лицея. Это для меня большая честь и большая ответственность на всю жизнь. Ühäbilüğün hala erkemiger etep bitim kurduk. Tığa kahastımata Respublika bir bastın ülelağ oriyonlarından billivite onunla kapitalini tutunu da itiga hüdda oluğun üleler var buttara. Kini bu ühäbilüğün bilden turar beyde dağını isihitten uluğun üleği cennur dağıq ülene tanıran ostubut. Bütüherin öyleler nitillahçelerin kutların tutan
Олу шүшүйді үлелі ғырыттағына отчетағы республика халалтата кенені бір республикаға тыға қағайстыватын министерінен үлелет албыттара. Жонтон ұлата Михаил Ефимович Саха республикатын хайдықтығар үлеті қамнаға кені ұйтар политиката бұ жоңға әргеға хөбілетен үлеті қамнаға түміктақ болан бұ эбилли бар болан уанна жон сәрге бүлеті қамнаға тұпсар болағына үчігей олықтыныр болағына кені өссі күшке үлелер ұсылуғетін оңыруға үддақ күшкелі ләспеті. Бігі Сахалар, Саха республикатын бір олықтақтыра Михаил Ефимович Арсен Сергеевич Николаев күрдік сүнкен халаятчылақ боламыд түргендік сайдарға бігі әрелләқ біт, оны ол сайдығыны түргететерге бары күспітін, көқпітін берен үлелі біт, қамны біт. Шүттәқ иддебілләқ еді. Я онна мен әрдәк кейтін соғабын. Мен қолы бұра Пирмаға ен мұғытан алтаға әттіға хен тиятчыбын. Ол дем тахаттан чуғастар пирмалар мұна толны кейер болам. Бақай кейім онны тиен өсі қамай дер болды. Менің неміне өсі хорақ туақтары ғанықсыттар кәлеліктен ең кәлбік болар. Де қаяндағана тұғыры бері беккелі, тұғыры көрі де білі oturbаны оңыроллар. Тоғағана бошқаларға, 400 килелік бошқаларға oturbаны оңыроллар. Жону бұхаралар қайыдлар бұл. Бақай ол кейбеккен уже онына қамайдыр болар. Қайда біле қата ол тоян кәлі қамарыттаған ән қайда ол ұтығыттақтақын жау олы деген жау әтәрге дұлы кені инне кейбек кейден онлық бағалар тағат өтпейгі. Онлық ол әрдәхетеген болатшы. Сүттәқ оны әрдебілләқ. Болар әтәқті туақтағаны кейіне хаңарпат еген нәбәт әтеген амаран ол қаяндағаны ол дей. Бұла сұлыриян реформа болан Россия олығатын өйдебілдер кербеттерін кәмегерті қайысты тәл 7 копейка кәлбә болуды. Ол еңнен тәте ұғылды тоғылды сағаламыда, ұғылды тоғылды ботақ боламыраттан организованна чағынай совестven аскабари. Оны білуілі ғар бейгі боллағынаттан сөбеліған баран кірджағастары оны опсайынан нәйлектерге төсөбеліған баран ұғылды баққа ол кәмгіс ол бір еспетті оға береті. Продукцияны қандаты батары қиық бұстуға табалайым болдағына. Бұл тұтуған олар уаққа дейін коллективіне қағайыстығы форматығар қабы бұд. Оны кәләмі Михаил Ефимович вопросқа сорақ бұл апаньяннара құруқ айдаралар еті бұл қолығыр сақы әрер сапқоғыз бұд Михаил Ефимовичіңін дейін еті олақ сымыя. Кініп жидді дағаны қолығыр бұл қағайыстығазын үхің бейторонлық болың дейін әпәкке толкоттан бұл Сөйлі ағаста онына продукцияның ұрықта қыттен бопырастыр тұрыр еді. Михаил Ефимович білмек әлдәдәні көрікте әңірен информация көрдік, тиға жон олаған қамнаған объективін әйдік ден. Керге пәккелен көрдік істәтчі, кенні күттілілен алтыған аспекемдерім оны самы едер кәмеметі. Онын кәннекі үлі бар қамнас бар оннаттан милегенде білі қамны үйлер бар кенер ола кәе өйтінен, оны наставник өйтінен. Оннаттан салалта қайда үлілерге үйреті бол баққа қолығыр болан сейдерден әтеқпін сөп. Кенеға пүреңе керемен бұл ұрақ сетар, ұлыстан ұрақ сетар, оны солы ехем әлтоқ, үрдік үрілі ағуата суақ себе әм әлтоқ, Баппағай хопқосқа маннық барып өлемағыз бағалардан мен керемен кенеға кәпсиямен кенеттен ұлағын паддешкен олбытым. Оңы егемеға кәлер фондавыттан 14 саңат техниканы онна көмекорым фондатын берен салы жинкаттан тағамай беге кірі хопқос үрдіғын үрі күрілі ақты өлі әппет. Оның бе аяқ кәмегер қалыдағы хопқостан бастықы хопқостарға тақсы өппет. Оның мәқиіп емескемен онлық бесті пүріемға хайдыбытым.
Оны iki tugul bätin ministerdirgette köçüter bätin atır olardan biletin atır olardan yöreter tagarata kelen kenene katta altı himden manna arasbeka holbyasın öldür oldakuna kala hajaran bu gaş ödür olar arangıt gahanan tojarektan makitten maqbuta ondan onun direkten bu hatta jahal berbeta ona sebästen men kösütten ahwan teknemede dağıt bu provatlardan oraka 12 kilometre Turba tardan parayın oңотторан 12 тәстә контораларын агрыс кырпы ондан доң оператор боңран бүлүгө бастыгы газ килдер үпнән бу мәхәпемеш бебет жалын толордым демен бәм кадыр испер йөрәһәнебен. Ондан мәхәпемеш туран атана агыннакал бак болла дикене курук мана бүлүгө аллана бегедә кытта көрсән кайдак үлеле тагыт туа калакыт тен куры ыйталар эте мен тәдә атын үлә бар бетемен кине курук Itan bo jongor sebela amala jongon ket tabi ke harat jon to le lain tan kuruk sebeli amal reta Mekhi khimesh uleli berimeteger bu bihigi nyumba butoro yonugar nakın başat katıgar almas kastoktugar. Mekhi khimesh Nikolayev Oçotoğu Alrusa generalne direktör gitta işap atıştırıktı kepsetenler Respublika tuğatıgar hülbe bırıhannak dobacattan bırıhan alandılar. Onu herge bu nyurba heriger otugar almas köstübüt hevesten nyurba Alrusa diyen kampanya terildiler. Onna bu emiye mehifimiz kömetünen onu urukku bihigi o bastır bağlık bıdırgandırıma Petrova etitini yön kampanya gitti kapsetenler bu Alrusa kampanya ondan yubarıyona bir gülle herge Satsaniken miskahit ediyor ulakan höbülen tüyesi var. Ol höbülen bilgindağını üleli tutar. 10 milyard katçı körülü bitiger, bu hatçı Prezident Nikolayev, onu hağanağı deputat Aysen Serkevich Nikolayev bu hatçı kömülürünen. Bu 10 milyard ol katçından körülü bitiger, bu bastıkı nümerde umaybıt askolunun tas askolu tutuldu bita. Anardaz bir hıl ihiger, onu ol sağanağı kompüterine terehinden, terillerinden toluru katçılı bita, tas balığa tutuldu bita, onun elektrige olakan kamsahanını tutulmaya bar bita. Toğun göt, toğun anta halardaqqa ikki nakın hirigerikki almastırıp kata ahılın tüntümüger, bu toğun hette halaqqa nürbaq orat bolbuta, ol emne bu hatçı Mikhail Yefimович Nikolayev ölümülünen. Beyem 2. sırlaqqa, askolay kilbidim, olanna, jergen bayırı güzek, meha arabada çahıdı bespide, sep onattan araz ömnaq ruhuydaq tederetler, onna buğlanıydı Mikhail Yefimович Кине питтылларынан сурулу бу, хачу открытка бара. Вот он только ематтан 2 гылгыбылланы бил уже хилбетет састагы резектерде меха билнәңе дылы жебер бар, чахым кетері бар, билелох үйе тухары омнулу бат түген курдук. Особо его затрагивала тема северного завоза, снабжения продовольствием арктических районов, в том числе, как развиваются наши арктические районы. И на примере Нижнеколымского района он не раз говорил о том, чтобы в нашем районе, во-первых, из постсоветского времени, когда прошли эти времена, получили второе дыхание. Для этого нужно было строить ряд социальных объектов, и в том числе школа, больница, и для развития в целом экономики района строительство дороги Черский-Билибино, что даст вообще импульс развития не только 2 регионов Российской Федерации, Чукотки и Республики Саха-Якутия, но и для северо-востока нашей республики это носило бы очень значимый характер для того, чтобы не только Нижняя Колыма, но и Средняя и Верхняя развивались стабильно. Сейчас вот этот пример, который был выстроен Михаилом Ефимовичем в свое время, он дает свои плоды. Поэтому деятельность Михаила Ефимовича в свое время, она носит самый актуальный характер в настоящее время, и продолжательным его идеей становится и нынешняя власть. У нас в Нижнеколымском музее культуры и народов Севера есть уголок, посвященный Михаилу Ефимовичу Николаеву. А в Арктическом колледже народов Севера также имеется уголок, посвященный Михаилу Ефимовичу Николаеву. В районной
централизованной библиотеки. В каждом населенном пункте, в селе Андрюшкино, в селе Походск, в селе Колымское, при музеях, при школьных библиотеках имеются уголки в память о Михаиле Ефимовиче Николаеве. Для молодых руководителей, политика Михаила Ефимовича Николаева, его работы должны быть своего рода учебными пособиями для достижения социально-экономического развития в каждом муниципалитете. По своей работе он часто бывал в районах и принимал руководителей района и предприятий. И когда он принимал их, выходя из его кабинета, люди, руководители, вытирая лоб со лба, говорили: ну, комсомол дает. Они это говорили не с обидой, а с гордостью, что он в свое время работал в комсомоле. Во время работы министром Михаила Ефимовича именно ведущие профессии в совхозах, это доярки и механизаторы, стали материально заинтересованы и получали приличную заработную плату. И я хочу остановиться на одном очень важном вопросе. Это полномочия глав УЛУСа. И именно указания Михаила Ефимовича по этому вопросу. Он сказал всем, что главы УЛУСа на местах, то есть в УЛУСах, они являются его заместителями. Это он был же президентом. И поэтому подход должен быть главам такой же, как заместителю президента. Новый подход Михаила Ефимовича Николаева к решению проблем, его умение видеть главные направления развития сельского хозяйства, решительность применения конкретных экономических рычагов в управлении аграрным сектором привели к высоким результатам. Один из самых мудрых и талантливых руководителей новейшей истории России Михаил Ефимович Николаев заслужил глубокое уважение народа Саха, оставил о себе самую добрую память. Рынок сайдар гаремье тухпар сүйhülleri түйәдені бар сүйhülәк болаларга сүйhüllerin sügeldik итен астағы өләк болалар гаремье тухылын. Onun kıvgastağını kaynik ona sakıcını var bilenler Mихаил Ефимович Николаев bu o südükihi hakasere saydarıgar dönler sakalı sanarallarıgar Sıxa kulturata tastırgılarga taqsarıgar ve halbaq uaxan ölenin. На молоко субсидии дали. Очень помогло. Мы начали строить молокозаводы, маслоцехи. Большая помощь пошла, хорошая. Я не скажу, что плакаться не надо было сейчас, что, значит, все плохо. Наоборот, нормально было. Но наша продукция лучшая в мире. Мы должны это делать все равно, развивать. Наше правительство и сейчас помогает. И мы все должны сделать, чтобы указал нам Михаил Ефимович село поддерживать, значит, жить в тонусе, поддерживать работающих людей. Михаил Ефимович очень много сделал для будущих поколений, для нас и будущих поколений. Мы же пользуемся этим. Что не возьми, что медицина, образование, значит, культура, транспорт. Везде он успел. Дороги. Он же эту дорогу начал, федеральную-то, Колыма, сыпать сам.
деньги региона вначале начал сыпать. Сейчас это очень отличная дорога Якутск-Магадан. Вы знаете, я-то Михаила Ефимовича знаю еще, когда он не был никаким руководителем республики, а был просто чиновником республиканского уровня и так далее. Но вот все это время я просто поражался его внутренней интеллигентности, широте взглядов, какой-то такой скупости на внешние проявления и глубины мышления. Просто удивительно было. Потому что затем, когда он вот стал главой нашей республики, президентом республики, эти качества как раз и стали проявляться в наилучшим образом. Потому что 97-й год, вот не хватает всего, нет ничего вообще в системе образования, а он издает указ о создании сети президентских школ. И ведь главное, что вот эта его мысль, что сеть должна потянуть за собой все остальное, сработала. Через 27 лет прошло уже, 97-й год, 27 лет прошло, и я понимаю, насколько он глубоко мыслил и далеко мыслил, насколько много усилий он прилагал к этому. Вообще предположить, что на августовском или январском совещании учителей республики не будет Николаева, было невозможно, потому что его интересовал не отлакированный доклад, а мысль людей, чаяние людей. Поэтому я вот думаю, что вообще вклад Михаила Ефимовича не только в образование, а вообще в развитие республики невероятен. Вот когда говорят о выдающейся личности, вот в моем понимании Михаил Ефимович – это выдающаяся личность, которая двинула республику вперед. Большой вклад внес в развитие неунгринского здравоохранения, который был построен больничный комплекс на 700 коек. И дальше его развитие было продвинуто на продвижение здорового образа жизни. И в связи с открытием Национального центра медицины высокие технологии стали доступными для каждого гражданина Неунгринского района. У нас открылось и первичное сосудистое отделение, и стали оказывать квалифицированную помощь, новые технологии больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и с острым инфарктом миокарда. Его идеи здорового образа жизни и развития якутской медицины продолжается и по настоящее время. В связи с этим открылись отделения, которые оказывают экстренную помощь. И напрямую мы работаем с республиканскими центрами сосудистыми. И наши больные, наши пациенты получают высококвалифицированную медицинскую помощь и занимаются здоровым образом жизни. В связи с этим у нас уменьшилась и заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, и якутский народ занимается здоровым образом жизни. Конечно, как работник системы образования, я могу сразу сказать, что именно при первом президенте Михаиле Ефимовиче система образования, она не просто получила какое-то новое дыхание, это был какой-то взрыв, бум, как угодно можно назвать, потому что именно тогда наши школы стали получать компьютеры. Изменилась программа обучения. Этому именно информатизации стало уделяться особое внимание. Мы все прекрасно помним, как вводился английский язык. И надо отдать должное Михаилу Ефимовичу, он видел наперед десятилетиями. И вот тогда английского языка было достаточно много введено именно в наших школах Республики Саха-Якутия. И это было правильно, потому что на стандартах международных необходимо было владеть языком. Кроме образования того, что он перевернул систему, он ввел физико-математическое образование по большому счету. Открывались физмат-школы. Этому направлению заранее уделялось огромное внимание, потому что параллельно он развивал промышленность. Ведь очень многие отрасли экономики, они были введены именно в годы управления Михаила Ефимовича. И, конечно,
переоценить вклад его нельзя. Если взять сферу культуры, а я вот на тот период времени работала в сфере культуры. Я была молодым специалистом, и я видела, как менялась культура, как менялось музейное дело. Это была новая жизнь у музейщиков и вообще у сферы культуры. Возрождалась не только национальная культура и ее сохранность, а именно возрождались институты, просветительские институты, такие вот как музеи в частности, которые именно могли поделиться своим богатством накопленным за многие годы, но, к сожалению, не имеющим возможности это демонстрировать. А вот именно тогда эта система полностью поменялась. И музеи, и вообще, в частности, культура, театры, они настолько стали развиваться бурными темпами, что стали появляться у нас победители конкурсов российских. Мы стали выезжать за границу. Я помню свою первую стажировку за границей, потому что я прошла конкурсный отбор здесь, потом выезжала в село, в закрытую школу физматическую, физмата, правильно сказать. Вот. Потом я ездила за границу на стажировку. Я приехала с новыми идеями, у меня была возможность работать, я горела этой работой. Откуда это все возникало? Это было именно той планомерной, системной, дальновидной политикой, которую именно осуществлял Михаил Ефимович. Чорка музейн тутулдутугар Дмитрий Колоновичка Михаил Ефимович нахалахан көмінің ұран тұрар. Кені тоқ бар идеятын, кені әппетін бітіннютін толыран. Та улахан көмілі менен музейі тұрыт толып батақ бұд, сопқостыр күйіске көмілес біттері. Михаил Ефимович етінна үтіотін бігігі дөсі хейтін нұрокот еділік бұруйдақ бұд дейін үйбін. Оғын омырын бұд уаққа төдден бес сас бұтығар музей генігер кені атын доросчы туннар аттан тұрабыд. Бәйтігер почетный попечитель ден свидетельство берен тұрабыд. Гитан, онын опсынан бұл тақтаны көттәхі бәхін кені наға үддікті тұтар әті. Кәлі хайдарын наға сөбілер әті. Кәлі ағынан нар үксін. Наға тойыттыры кірәппәк кені нар үйлі бастың дөнін күтті көссін кәпсетері сөбілер әті. Еннегінен Николай Федорович Львову да кытта, Хемен Горыш Журкову да кытта, онтон датын үйлі бастың опытта халаяқтар, бұтын күлжағастар бұтын бараларын кытта әммен дәхән, қанны дөліләбітен ехін, өссітлі қағасты министр болын хыджан, түйдің доғырдыған тағаттаны меңінна шүді білер декпін сөп. Михаил Ефимович улустарга место тегер наха сөйдік командировкаланан хыджан көмі бе оның ұратшы, нұроты күтті көссетші, кені нұроты күтті көссен көпсеп бәтақ сүрітті оқ бұлықтақ, оның дағаны бұлы наха лоқан аптырытықтақ. Қалаятчылық Михаил Ефимович мен олық бар, мен үлебер, иксәй бәстақ, онына құрғытын мүмкен тұстар кейім. Ем Сахар Республикатын культуратын туйгуна Матрена Николаевна Бурдылина оғылары күтті жарықтана өнден 2-5 сылаға бұл тәрілтаға культура управлениетін ехінен күстік оғы театра, драматический театра денарылды бұта. Оны ол кенелер Матрена Николаевна Михаил Ефимович бейге ақал республикатын бастығы президиана үдді үшігей істің сығынна қатылар. Қолы бұр 2-ші келлаға бейге 11 класс болар комитетер. Океанская весна ден күрақтайға Владивосток күраққа тиеммет, жүлірөне күн бұлатырылын қону, бұлатына юнскай кенінен күрақтайын тұрабыд. Онына 33 коллективтан гран-при бол бұд. Ол оны Михаил Ефимович Николаев тұрып білі. Кені өйдүйре бұл оғылыру театрын өңі, бұл бейге классия күріячылы бұд өңі, хақатылығар, үйгір санатығар ити, Аяс улахан нүчілеттаға эффектахты. Бейге Михаил Ефимович бітін аяс улахан кейбет, ұдықтақтаны күтті жауын барыта білер, наға жөй сығырнақ, күріп кәлер, бастығына манна жар, өйін ханатын манна кәлләғана барыта жарыстанар ден әтер әті. Бейге ұлу ойда бұтыл наға лоқандық сүгірер әті. Ама білген ханатыға әтіне 11 күнігер болатын Алексей Шонинскай тұрабық күні. Аны әтіне 14 күнігер алампа тұрабық күні. Аны кинетик кардыгар хәтіне
Ühüger törevit. Onun delaga ulu ki bu bitiyen bir hüveyevedik kadıvıdıgar köpsetevit. Hıqboları oyunska süsülüger, hıqbolarıgar Россия президентinin yesin Boris Nikolaev'e icce taksıbıda. Ol icce taksanca enneginen bihge tahtalar onna kelbit barı ölcetler. İki prezidenti kössür çesketik sevipbit. Onun Mikhail Efimov ofsaynan sahan oruatan jolugur terabik kihidyen sahalar baharallarımın oluq. Çaqçı ondu kihidyen. Kini keliyattan kini prezident boluğutun töhle albaq je tutulluğutay töhle albaq korat janday biter iti hoğutta medisinske centri ılan kırdaqa töhle açugay balıhanı küm bugünüger diri naha çugaydı üleli turar. Bu saha jana barıta Mikhail Efimovska sügürüyer kenine qahan bağırar üçüge tılını naqtıqtırı diye min erinegim. Амулгар болайти тухан аркелерде саскы хыга комурга уанна кыстынгептини эбехет келин көрөн бар эрите уанна бихини бу специалисттер иджайжарите колор мигин нар котонга иджайжарите колор улус туактарын котонор батын керейти битсе уанна кени бир туга олог туагата кадры нахачойдик топтурите ирдирите кадры ту өретиге ол курду колор бии усуха специалисттерин ти Балтарайга бидига Новосибирскайга Москванар веркыттырырыды. Онан бола кайдар болған дие. Келин бу 90-сылларгаттан араксы боллага дие. Onun var bir hener var ki ulhan var bahanalak bolak bıçak koyca amma oğuz bulur oğuz bu bütün de var batı ulhan bahanını tolkuyda amırın kim maksimle çetir bu amma uluha kaytaktan kayını hıllı var. Onun da gelin kele hicam olana höpke gımı tebek gitti. Ona manlık bu beyete tini ola manlık doktor bulacı. Diye kerken ekonomi için sayının aha küsküleri spite kulubur kini nar nurutun tüyledir bula hep. Onun ola hiç tohonsalar kendiğinden diye kerken konca sayınları gelen programlar gıdı. Anı tuğul Mikhail'in benim tuğuk cihanlıbın. Sakatın oğuata ola üçüge manlık olaqta polar gırdu diye kulmakarabın. Hıkanlar bitkini. Самый улахан сорок путен бу осколалар, атын сколалар галус, атын сколалар локомотив курдукилелен, бу юрах сайдарыгар центр булактах этибит. 2010 ол ситиме саңардан билген Саха Республиканын манныги президент Николаев атынан сколалар ситимдерден болобут, билген 11 скола үлелихиджер. Күн бүгүн бехе кылбыра 30 сыласпытын кында хөпкө дагыны жаһаннан Jahayan biyetine jahanan kelbet bit demet örebit. Ona ol örebit oğullar bu tüksülere bilgin ara sferaga öyle hitçallar уже улахан жан баландар bu мен Kim Mikhail Efimович Nikolaev turur bu egzaminin güstehtiga hanlar bari öyle 50 yıllardan örebit. İkinci emniyet yakın bağırabın Mikhail Efimovich Nikolaev kıta kürsügüler. Kıtayınca 12 yıllıkka ımiyeti bağılak Araya bir heka ettiler harsın, heka Mikhail Efimovich Nikolaev keleri hücden. De bir ketestivet, heka bütün bartın aratı bu, kardır bütün tahardı bu, urdu bu, onu zaman en kefser manı kefserden ketestivet kelbite kelem varan kendi hürdaşı da bir nikte var, bir nikte kefsep biter, şular kitte varların kitte çısta varların kitte. Kadak tokuduk tuğu gorogat bartın kören isten, onu da hemen malan oğullar, böyle o hana böyle Naha küstahtık işleri vardı. Ano kas bir daha üretemedik. Haniyan rekarım bu. Tuğamın oradan tamamen gönlün caniyete yeter. Kefsek pesepte. Tolkenetten onu küstahlar Это было очень сложно быть директором учреждения, которое входило в сеть президентских школ, потому что он был такой ответственный, требовательный, что он сказал, все должно быть исполнено. Он считал, что это должен быть локомотив образования, что мы должны работать так, чтобы все остальные наши образовательные учреждения района брали с нас пример и работали. Да? Мы должны взять и быть координаторами исследовательской работы, инноваций и так далее. Да? И вот, конечно, нам удалось, и я поняла тогда еще одну
такую вот цель, которую Михаил Ефимович преследовал. Он по пути вот готовил и такие вот кадры, да, потому что мы объездили всю Россию, много занимались и в Санкт-Петербурге, и в Москве, да, поэтому это было очень интересное, насыщенное время. А перейдя работать начальником управления образования, я столкнулась с тем, что много проектов, которые связывали меня опять с Михаилом Ефимовичем. Да? Это я координировала, конечно, и педагогическую гимназию, которая впоследствии стала лицеем, да? И вот они до сих пор входят в сеть президентских школ, что это очень приятно. Да? В то же время такие проекты появились: «Музыка для всех», «Рисуем все», «Дети Азии». Да? И, значит, по Аланху очень большая работа велась. И это, конечно, очень, как работника, как начальника управления образования заставляла очень много работать над этими проектами, реализацией в нашем районе. Михаил Ефимович өлетін қамнахан табиғи ұлыс бұтығыр манық тұғылан әттіқадие. Вадабот тұтуыта هراختار كريتيكاليدر تا هراختار وسنتن كدنانه بهاري بهتنن مهيش يلين قدر ونن قاچي وبروغر وللان هذا بهار بديالتا ودك هذا يلين جابو بيجي على سربت شربتي تاتا انر هراخ وغبر هراخ وتيبت ونن تدبو بدابوت تسوتا بيرتنا إثناء أبر الله توخ وذابلين خهم بغرر فلور قرآن كذر كنا خلنا نادى بالله تن لين تن ونقشيدان تهنا بغرر من تن ينينو يخهب بالله ديان بو ريزيرفنا يكردك إلى نقدر فلور والله قرآن بلر بقردك عندما نكهن وتسي براهن ينكردك وبرسر يشكر يشكابتر نادى تربو كهنا بغير صوت كايمان كده كهنا تن بيجي بو اللي نقدر دي خدو وسينان يعني تن بعد دانا نذكر ده خاص بيدو هم عندك جهتانيان بو حدثتا ده حدثتين بو بكا زونا لغنام كران عندك سخاوسترن سخاهرن تبنان ورلوسترن بيتن نكررته يعني الكولتورا ايجتير ابرزوانيا ايجتير ميديسينا ايجتير هيدوتن من انت اللي هيجي كيتن برتن بلبن برتن دي اخنا من تربان دي بتلبخ والله دي تمنيك سو تغرا اتم اصوبنا شخصنا كان تلبختم كما جروكا هجرتم تلبختم مولرت اللرثبت دانا قيقنات ده تبت ده öyle adin aras parata var vallahi. Onu kendi stahtaki bolarım bu etnen, onu prezident bolarım bu etnen. Onu bir martın olanan min jasnastim. Öyle olsan kellak. Mihai Ефимович Дети Азии diyen bu olursa dilerin Allah süddalahan proyekt onun turar. Ол тыңча тоғыз тоғын алты ғылттан үлеләбіті міне сүйбетті таққағыл болды. Онны бейге мия бәбіт бұл тойым үрі мелодистар түмсүйлері ұрыға яммыт, ол ұрыға бұд көмігің әңе дере ұллара ғылдар. Михаил Ефимович бейіне тоғын екі ғылдаққа сақа олырттан амыстан Африка кентерінен ұрықтан тұрар. Тунистен қораққа международный. Он фестивальге беги сюда сюда выступает дамыт. Он не улетел Россия генеральный консула Борис Александрович Чигорин дянке. Сюда он согон. По ан джутам яха раз коллектив такадан он юллар бастын коллективтер. Эйге он тоно хоччу. Бо фольклортан сагалан классикага тиелдир толорор универсальный коллективе бикет. Бачарада дега Итан сайнарахатыр улахан мудрай президент абикеттен улаханы согон тогон алталлака бумен сүрбө сылы быат вакыты жети да хок да хок буканчар ансамбле
анда дют тахараллер ки көрҗөйүн ылынан иккетастак таси туттырам. Самай мен соғырым бар, бу манны улахан ки бейган самай бут төрдөн сылыгар. 12 ыллакка. Москваттан келен бейги юбилейне төрдөн сыллак консервитигер. Келен консерватын көрөн баран. Сүддау сүддіге ғаддалан, мақтанан, үс оғы бар академик лауреонап ғыл көсметі әлем берем тұр. Бәйбәр болла бұманлық, сүддау сүгай бәтіл фондатын медалін берем тұрар. Во благо и пользу республики ден. Михаил Ильич Николаев бұл бейге сақайрын олықтақтырғар, неңтөрді олықтақтырға хақаларға, бәнлерге, әбәнкелерге, чүкчелерге, онатын дамықтарға, оны олықтақ, олықсебет аттын дамықтарға олық чуғас кейі. Беріс бекавы деннәқ лидера олық өтөкәнні күлілән қамсан олық оларына асты. Кені туынан өйде өлбет олық өппет. Жол көрді қолар горнайға мен жағалтағы видеоты мендеке арайқоңғар себекке нән өркемдер берме кенне күмінектарға жәретін. Или туар тебит. Онтон ити Россия болтыңанна ялта структура тегес кадыңанна кенеге. Олтай ана менен горнайга вагандык тәріштен әлбеді. Онча министрде ата, оны аппаратын өлеттер, петя өлеттер, балдыртлер, оны ялтаға өлеттер, түйір қостар өлемнен енгенен оғаны проблемалар болданды. Оғалы көп Петр Ильич Васильев ете. Оны декелен олған жоғыннақ вопростары күтақ бүті, әпті горны болған хайдар вопростарын, онқолларын даттық ұртыған, тоқыдан, неленеті көстен көрләқа хайдан, Дистә хәлеңе тереме клубка вагытчы жон тавыстылар ите. Ол хора беге бу доктор Давид Лигебетен олар тәүдән кадәр бит. Вакыйгал үткәре туранда кадәр биттера. Әлетә барабаллар ите ноҗа. Әлбәк тыйма профессор бит. Уларны кәпсир, олар ток пар горны олан ягын күпәрне олар итә хастур. Әтәнә хәдә фаметтах халаячы. Мин оларны пехривен һәгәвен бе bu lider bütün olumlu vapıt, üya sıkarı ödyanı yaptı. Saka sirin barı oriyonların, sopkosların, bu tohbar, ol teritoriyalarga bar, orta skolarga bazı vay kahistvalar bıhılarından sığırtavıdı. İti hürdağ maqtallah diyorlar. Men nehelek hebetin председателинан Sopkos parkomun sekreterinden emi ülüləbi sıllarda ağatım. 1990 sıllarda bu maltanı Hopko haterli bitiker. Олонно Михаил Ефимович 1,5 миллион сметной проектной стоимостта улахан комплекс котону добро бербете тутуга. Олоттан агаяк хылыгер хүрдак күчтәктик, көдөштәктик үрдө качествалактык тутуллу бута. Ол тутуллу бута ороттан оттотага биге жоннар ханабытыгар бу Хебескай государство сүйейтитигер улаханда болгондон урара битти ханабыт. Бу Михаил Ефимович онтон 90-сылларга кини президент боларгар менеме осколага төннү бүтүм. Оннотон эме хамай интерьерге битимден бу токтенете. Ол хагана өп карчымелтөк, оны турун оптимизация повсеместно хирайы барырыты, онун канныгерен эхлек бөхөлөк хабылдан каларда туруктактар эте. Ол энкен онно улахан национальный идея лозун курдук келлерен бу республиканскай моньяктары колобур школа селообразующий фактор энден курдук темалардан аттан олдан колобур эти ыттарбыта беге хакахира Михаил Ефимович халалтатынан ити областка кайдагара иннеки көңгө хыджабыт туден ол хагаттан кен туттан ханырытым. Арай Михаил Ефимович келле, мен жоңға хыртынларды ровна туғаты. Атыржы қайын ортоты кен бұғылағаты. Арай боланы хыртынлар бұт ұлым қортопыя отча-батча үшігейдік үмметақ. Мен боланы кыбығынны мұқай. Ол ғынан баран оғылырын ититігер онына опсайнан бәлірі хүрдәқ үләхі жонлары да иккен қағайыттар. Кергені дағыны, көйте дағыны, әркехи дағыны. Олихин боланы арай эттон маннык
чей кутта қағайка сөңейдәқ көтчақтақ кілеп еген маңды кірбан көрістәқ бітті. Аны болана Михаил Ефимович қата улахан тоқтаны замечаниеті хуағаты, онына қортуыпыю қайдақ үйнерекқа хөпті. Оғы ден қайдақ әрек кіра оғыға маңдық тоқтуыр кәпсир күрдік кені шөбәді кәпсәті. Мен боланаттан хинты оғыты боламын қортуыпы еген үйнерен келбік кейі болам деп өтті. Жебітігер кірді болар. Олды болар хим бары чумпыран хитті бейт, қортуыпы етінлік ұнықтақы маңдық период қолырдығын, етінлік көмегін, маңдық көчевай деген егенден шөбәді кәпсәті. Оны қата наға өрдім, тан хүрдәға чөйдік маңдық кәпсәтен мәхленені күттемей көрсін арағысты. Қолыбыра болана мен етінлік икките ити көрсөйіп біттен кенеттен, конечно, улахан урогу ылабын. Онна Михаил Ефимович оттан улахан республика, онна дойду улахан үрдік тахымнақ салаячыты болады. Етінлік ити үлем кемегер кенені гітта алтыс бұппыттан сүрдәғын кен тұттадым. Кейі соғывере ден бар беге күннәғы ұстық әвнәл олар бұтын очылар көттен туқтатақ бітті. Үрдәқ ерғанығы мұппыт. Оны Михаил Ефимович үрдәқ мұдарай ұрағы төкірі қалаячы бұйынан оны үрдәқ түкті басты көрбітім. Күннәқі халқа оқтубаққа республиканы хайныры қайда барықтағы республика ұлыстарыттан Максим Кирич Амуап, Илья Госибин оқырап тәрөбі дойтылары қайда-қайдықтағын тұғынан кепсетілер үрдәқ кеңі баран тұралы. Еті бір еммәға өйдіргі пұлы бігеге ұлыс бұдығар Илья Гориш атын кәнеке хүкпет пет колледж учебный корпус тұтылдан тұрар. Нам Жокускай корат нам иккардер 50 километрдақ балайда ұлыған кәмейдақ үлі сол асфальтағыңы бар бұта. Эти гастағын бапырой үрдақ кендалағынна мұта ежен етек қанада. Тетіме үрдақ үйірен тұрар. Чағыны олар дені тұту. Национальная программа, национальная политика бұйтынан түйіргер бар нәхленен жоны үргені делер отыртығынан үрдақ чөйлі бар бұта. Онна хамек рақсабілдәгі дем бар. Бұл кәмінерге 95-2 жылдар көлелер кәмінер бар. Максим Кирич Амуап бе самы шалқы ел бұд. Илья Госибин оқырап, улахан бедон государственный деятель бет 100 састан толбыт өрігейда юбилейдер ол бұд. Эти Михаил Ефимович бұл бейге бедон жомытын, үтіе маны жомытын нам жоны бәйғат кен тұттуақтақ қыттен, онына келінер күрдік үләдеге қамсыйдға, оларыға жоны әргені кәтті сыйған вопростарғар, социально-экономический хайды вопростарғар олық иннеке көңі тақсықтақ қыттен бейеқа ғырық тұрғыр бұд. Оны Михаил Ефимович құлы бір сақа хеде, төрөбет нұротын төлбәлән олырыр, түйетін херігер наға ағылы күхамнелақ халаячы бұйтын өйдүйін. Михаил Ефимович сақа хеде бұта. Яқча Ефимович бәкі қалтым кенеп бітігер. Онтан ол алтуан ағысылтан механизмін оны халай бітім. Туақ. Топқостар өліқтергендір. Сүйбе бейесі. Онды баратерін жөйдік үләбіп біт. Түгінші хамай мұғытан түгіншіғыз сүз ауған үст оны оттан тұттап бұппыт. Манны қығаланы бейе сүйі төбеті нейін бұхара бұт күніс. Оны күтті сейен барары. Бұл сүйі төбеті болды бәтті аға яқ сейді сейд болары күлі-күлі. Сүбәлі ретті олатта күтатын үлән онына әге бұхараат сүйі әлбә үйті ағы берерін. Onu толкуйдаңы түлілер. Кені мұнияқтаға гиддаға нағырады тұттыр әті. Онына механизмін көйін оттан бүппіккенне. Үңірер әті әпсетен мұнияқтатан. Кемия сөйдігілі көбіремия тұттыран мехейіп үйіз. Одық үлі бүппіт. Наға жойдық. Онтуғын ама білген Олağım
Ама керек кемин курдук аныбын. Ол ләбі кемнер. Саха сирен бастакы президиене Андар Хаммыт Михаил Ефимович Николаев үйелерге Нород береси диене диен ытык аттақ өйдөбіл болан қалыға. Кені бар жонугаранан туппут барағай тутулара, сүйінен осколалар, ара сүйрек кығалара, медицина объекттері, әргетчі сайдар кейіннер, культура жиелері, сол, ис, көк төлін кейрейді, барыта бар жоңғанаммыта. Дойду бая олықтақтыр үйректәқ, дұрубай, уйгулақ олықтақ, бігетеректәқ болаларғар туғыламмыта. Экология, үйерек, билим, спорт, культура, духовынас, бары әйге бір тәңге сайдан, сақан ұрота бәйтігер бігеті кетеғайын, мен сақабын, улу арасыя дойдутугар үрдік тағымнақ нұроппын, күстәқ терек болабын ден, уйгулақ олық түстеммеде.